Siasa cia kaunti ya Meru ni cionekete nende ucokera mwaka yuna muthutira yu munene nyuma ya Kabira Mwangaza kwandikira MCA Bambunge ya Meru amwe na munini wawe akibeta kiri mucemanio yo kunywa chai na kwariria maendeleo ndene ya kaunti urukire rwa Lamisi. Mucemanio nende ni yurete ukinyo ni MCA 48 amwe na munini wawe urabithirite akiwa na kumakira uturo bwawe. Kiri mucemanio nende Kabira nonekanire kutharikira munini wawe Mutuma Ntwethingi akiwa narete wikinye kiri micemanio ya kaunti u akiwa nende yake agwithira akendeleo bakethira bai muruta kinye kiri mucara wawe no kuwa mtu wende utro kethira ati kurutangura kubatera akethira akiumaru kwa kiri mucara no tuti mtu bati kwithira akiriwa na ati mucara ene kiri kaunje unje ni okau Kabira Mwangaza ni bare anitere na ngwire ira radio tumirwa ni County Public Service Board na kuwa bo batirethirite bakiaraniria na Public Service Board ntubura bonekanite kumenerwa bunene ni MCA Bambunge ya Meru 48 baraba kuwa no mwakangu uchithire yeta na mbere na kuria Meru pete na mbere kuyulile twanya tongweu nonto County Public Service Board ni kwirungamira yongo kiri mantu igie utumiria twanya tongweu utukubaru arekire mubango yo arwe siasa tukenda twekara na MCA wa municipality Kale Mutethi no mwo MCA mirongo ile no mubaraba ukarikire karokero kiri na governor ndora wa MCA wa Karaya Nturibitre kenda kuolele Meru ina yetite mwako mwero lakini siasa no waritura ndene ya kaunti ya Meru ende yana tuko durani tekiri nteto cia weru themwe. Minister wa Kithomo Kenya Julius Migozo Ogambo tumiria mpumi cia KCSE mwaka yo 2024. Skuru ya Thakaya chogori ochokie wetarea yo nyuma ya kuwata mpumi njia chekero ke mwaka yo. Siasa cia kaunti ya Meru kwambiria mwaka na muthutira yu munene munini wa gavana Mutuma Ntwethingi na MCA 48 bakira wikinya kiri mucemanio yo kawira rukire rwa Lamisi. Kabira Mwangaza kuwa etano ringi kiri mucemanio yungi kiri MCA 48 barabarere wikinyamo na munini wawe kendo ochwa thiri na kenda kaunti yo na witi na mbere. Kwa tuone kile nteto chiwodo ya mumo na toma thithio ni Maureen Kirimi nani Mutembi Edwan. Tukiambiria Minister wa Kithomo Kenya Julius Migambo rwari na tumiretie mpumi cia KCSE mwaka yo 2024 aditwa kulokia ngirima na kenda na 62 ni barabwithite kero kike KCSE ke mwaka muthiru na rene ndi ngirima yana ya 40 barade bandhakanari ngirima yana ya 42 manela bele aditwa na bom manele ngirima na ile 56 bedra baikithia grade ya C+ ya Wita University nabo ngiri mwe mana 6 na batatu bedra bakiwata mpumi ya A kungina kwene ndene thirite akiwa barabethirite batawata mpumi cio kaitene ka talamba kethira baiko kenda kuolelia barabethirite bayachia mpumi kenda kuona ibibiongo biatumire mpumi ria kwithira yeta urakubatere Antoni Kathenya aina ripoti. I now wish to provide an overview of the performance of the 2024 KCSE examination cohort. Nyumi arutwa na jari gwetera mpumi ja kigironi gya KCSE kia mwaka muthiru kwa Amerika Thomba, waziri wa Kithomo Julius Migozo Ogambo muthia nyomri nerekerie mpumi ja kigironi giki kila gekaliro ni arutwa 962 na 500 12 arutwa 480 na 310 bali arume na bange 482 na 200 bali airetu. During the 2024 KCSE examination, a total of 962,512 candidates sat the examination compared to 899,453 candidates in 2023. Kulingana na waziri Julius Migozo Ogambo, mpumijia mwako junijo ni tuongere kubwa aruto barabe na grade ya A ile ongeri 693 kagita kala mwaka muthiru na mbene alingiri 1 ya 216 o kagita kampumino jia mwako jo ni jona ni tuongere kubwa aruto barabe na grade ya Utonya University C+ aruto ngiri 246 na 391 bakele kagiremo kwa mpaka university na mbele le igoro kilingithani na mwako ngiri 2023
6,000 ali arutwa 201 na 133 nibo bali na grade ya C+ gwitia. There were 1,693 or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination compared to 1,216 or 0.14% candidates in 2023. The number of candidates with direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53% in the year 2024 compared to 201,133, which is 22.27% in the year 2023. Kulingana na Waziri Migos Ogomba, mpumino ja mwaka ujini jona nitiwongeri kuba tutobara baombete ku diskuru ja TVET ikilingithanio na mwaka muthiru arutwa 476 na 889 bakigwataga grade ya C- na C plain. The number of candidates with grade C-, which is TVET diploma and above, was 476,889, translated to 49.41% in the year 2024 KCSE examination compared to 401,216, which is translated to 44.42% in 2023. Nao kagitaka waziri ja kithomo aruga mpumi ja kirune giki jarutwa 840 ni itejanĩrĩtwe ni kugwatwo bakie kigeranio. Mpumi ja arutwa bangi 2,000 na 829 ikirithagirwo Sonkoni wa ntuko 30. Arimu na mabisa bangi bakulungamira igeranio na babakigweta kwithira batumikire kiri wamba bobo igeranio. There were 840 candidates who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. The results of 2,829 candidates suspected to have involved in the examination irregularities have been withheld pending completion of investigations that should be completed within a period of 30 days from the official release of examination results, which is today. 91 contracted professionals were reported to have been involved in aiding examination malpractices. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Siasa cia kaunti ya Meru ni cionekete nende kurema kuthira buru kinya mwaka mweru nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kwandikira MCA bambunge ya kaunti ya Meru akenda baikinya kwawe kwariria maendeleo amana na munini wawe bara bonde barete wikinya kire mucemo ni bakimenere Kawira bakiwa na ramini kuritangwe no munini wawe akiwa na kumakira uturo bwawe kiuma ya mucemo ni Kawira nende nethirite akithukira munini wawe mutumantu edingi akiwa na rete wikinya kire mucemo ni thirikari na kuwa kinya mwebelia kire mucaro ntubura bonekete kumenero bonene ni MCA bambunge ubara bakureana na Kawira Mwangaza. Phineas Imana aina ronoro kire arwe siasa. Nyuma ya kona kamanto yate kumubwira ngabana Kawira Mwangaza na ugere otibo tonwa na witikiria kwini na kuwa kethira gite MCAs bonde bakarende guru baranirie na betikanirie kenda Meru itana mbere urakubatire na mweri iyo 11 mwaka muthiru 2024 au akethira ninde batumaira barua no bera rapakethira baichemanakia na kinya na rabachemaniria MCAs baraba kwenda kwija na mbuga batena formula ya kwija nkabo andikira baruga bwinde MCAs ba county ya Meru. I will invite you officially na mboe ntuko nkoroki ya ithano cia kuibanga tushemani oro kwenda kwija kurita ngugi, and it will be a very open meeting na kwenda gutangasira Meru no ntu 15 ne rakurukira na itwije mwathani ure ugite na mwathani atigarukaga na kira murungu ayete muntu gutumba kumutunya nkaandikira MCAs bonde baruga gukurukira speaker wao ete kire assembly na bonde mbatumire na WhatsApp kirithimo ciao guti MCA ntitumira message kirithimo ciao MCAs bai kontobu boneko kila kilua kumania kinyana bokuria na kuthekela ontubu. Mheshimiwa Kawira Mwangaza kuga na kwenda kuandikira MCAs baroga kenda beta ali beta na capacity iriku
batu twamwingire seneti ni aponde ndo twamwingire koti ni mwikite na etathi gitegamba so batu natigane na batu kawira ga gututhanga Kawira oneka utekateka nyuma na kwibangania bubweru nayo kwibangania ona njirera nja ye kwithira ibeta nio bararia ntuko ira bakethira baicamanakia rukiri bakarendi na kinya bakunde kachai bare amwe kwi tariki 6 mweri uyu mbere mwaka 2025 nyuma kinya njiota ya thionko na mwaka mweru kuthira urengi arandikire MCS bambunge ya kaunti Meru barua akibaura kenende kwithira bake yamwe bakunde kachai na bambe kwithira bakiara kya mantu mwanya yeye Meru MCS bakioneka ukila kilwa ringi bagwakira kawira batire kwithira kithugana iria punene negamba riraina rionde ne akoti kesi iri koti ira ekirere mwikite tene mwanga tariki 14 cia March ngategera narua itigere ntuko 65 tutariki 14 isi abatikithiro akiara area temando jora tugeto karante tunywe sai tera impeachment kwa overturned tumu impeach kaire na meya jara vivetie ja mero between August na ndo jara ja mengi kana edira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithiro akimakaira kete manto jangi te ba angeje ni tunywe sai angai akiongela baua batiwitikania na weya bwachira kawire thirite betaira na kwetumikia kia kubuthio ntubu iburari kete kona MCAs bokumite maturene na kumenyethia kariba kaunti ya Meru yaratingetie wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro uteba tichi batwe ngavana atweta limbiro ni atakwa ke antugwe muno tutweta mbunge mashinanto ambiro tari kwari mantera atebwithetie atweta mutwera pichi gavana kwa mangu turage toto mbunge mashinani kau tweta thai kenda mbu atubangira kambasi tukira turakagura anto mbi ngoiteru timbia nirei tuiba swatere sniper etero eto kunda sai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa no sairambu mukudani amurire baua kinya ni bethire bagita minister na kinya chief officers bakawira mbere ya mbunge kendocho kebyuria ontubatatiyire bakiwa kinyabo batiteya ontububangabana kwethire itutwire uitana chief officers beya mawaziri be ibo ba implementi na ibarere kuya tubati wita baroene yecho kana tubati kwambiriria ira tobaitire mbua meri 5 6 mwanje 3 beya assembly twaririo nuntu eni ongwe ani oversight ibuthairwa na nio mantu akuthia atira maendeleo yendelea ni beya eni ithaira in official record na bo barabako tambaru kawira mwangaza bakiwa batikelo buruni kyao kiu na no mwanka bakinya garune yangabana kawira mwangaza bakikunde na bariria manto yegemeru undi umwe obaria bakwenda maendeleo jeta nturene chietu na jakinyira wandi chietu nkuga mucemene juju itiruju itugwa appreciate no tubwa governor gutwita twita kwariria na twita gutegera imbi twitite kuthithia wandi-ine chietu na tumba kunenkanira kira kionde twekire ki budget tugagite giga implement we na tumenyethera ikyo gitite kuthithwa kama tugite ibwega no tuba kuja kwithira mucemene jura ijo bangwi na nkethera ndumwe party urio gatendi mucemanio juu kundikia ni udon na kio kikira munini wa kawira mutumanto bingia chicho akaulwa kinya mucemanio ne yu toya ne mukana deputy governor mutuma wanto ithinkia tokejo kwithira mucemanio ne juu murungu akarokurekera buru kawira in governor impeached na tariki 14 irio wa confirmwa kethira ageta mbere kurita ngugi kana atirita ngugi ntubu banyelwa kinyene MCAs barabate kwa tambaru kawira mwangaza designate governor kana ura currently deputy governor Meru County Reverend Isaac Mutumanto Idinkia ndakurombo mutana chio mukuru twekwendete muno na twikumakira muno itugeta chai neria niki ntojo nakarite ati ukwenda na mtojo nakarite akera yechia kwimbe utina security utina ndereba utina PA nande na gije baroge tabagwita ye payroll andu baba bagwita mucemani bakuthithiria atia yankoromba deputy governor wetu Mutumanto Idinkia for your own safety
ndikuromba geta mucemanio na juu nwe munini wa ngavana alingile ontobo mujumari akiwa ati umirio kinya mucemanio ne yu nonto kinyo torobokie buri ugwatine emanio yu yuetani kambere amero ati bando nongo ikirira ingokera for my security weta mucemanio ne nonto anto barabe mucemanio ne yu no yo reporti kere county criminal investigation officers kana officer ati inda bangairwa ko assassinated kana kurairwa mucemanio ne yu nante to yitera Andres county ya Meru ikiukuma mwaka yongiriele 25 yukumite na muthutira yo mukatha yo gisiasa na burapote kumenyeka nikithira ninde muthutira yo kethira kana ni atebu bwongwa kwa karika Phineas Imana gari ya siasa kirindeto Cheweru. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza nderete MCA 49 na munini wawe atati kwa nkoro na akabeta dengikiri musemoni ochuwathiri Meru kenda witi na mbere bwithira bwikinyanira kiari Kawira urokina musemoni ono yoru wari na MCA 44 mabaraba kumuwata mbaru wowite kwa toka munini wawe ni ukarie bwa wa kwithira akimakira nende akethira akimurombera ngari icirishe polisi kendare kokira na kwa toka atita ngwene bakethira bakirungika mushara yuwawe Kawira nethirite akuri mutumani no ntwatithira akimakira uturo bwa wa ita musemoni onengi akiwa witite MCA chain tuko yaru wari kenda bethira bakherire mantu yawe kathire na witi na mbere mutugikare na ribotie Kithigikaro kiria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza aretene akwaranirie na MCs ba Meru 69 spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na munini wawe Mutumanto Ethingia MCA 21 ni bekinyite karone giki na bau bange 48 barega kweja wamwe na spika na kinya munini wa ngavana alia Kawira Mwangaza akere nyume ya gutirima na bau bejire na ugite ikaroke yukaria kwariria mantu jege milandi ya witi na mbere alia nande ithurite akiuga kinya kethira tongeria bau ni baregere kweja guti watiretete na mono akinyiria munini wawe Mutumanto Ethingia amutumire ntumiri na mutandao jo WhatsApp na kinya rukiri ni bakumuringirite thimu endethira jokia. Pite governor atera Kenya, and this is not the first time he has missed more than 14 cabinet meetings, including today. Na it's very unfortunate for such a leader kutiga muchemane Jojo na ndeko thikira from other quarters no ntombere buru ugaga ategwetwa muchemane one auga he was never invited, he was not invited. Na to extend our hand come invite na ka receive all the copies, and for the last one, this one I had personally do an invite via WhatsApp kerewe. We even called him today to muringira through the Moya county secretary na muringire kenda to mwera we are still waiting for him in the meeting. Lakini atejokirie nandi Kawira Mwangaza na ugete ni untu munini wawe Mutumanto Ethingia aiguatagia rionthe okaria boe bote kung'ana gitumie thagira ati kweja micemanio ariuga kiri mucemanio jujungi akaria na county commander amwe borisi bakumukaria kuga tukaria kinya na county commander kenda mucemanio jujungi if possible no akarwana nyana gioko mbere gioko nyuma kenda omba kwa attend meeting no it is ridiculous muntu kuga ati security we enderere ya kurara aria ate gukira no tukumuraga riria gwita mathikone wiki siasa mathikone gote muntu kumuraga riria gwita micemanie na kebiri gwita kubira mama atikira kuragwa lakini ria kinyira gwitira kana Kameru ngugi igatuika nandi no ombe kuragwa mutongeria ujo na ugite nandi boba kunoga na batete keiria kigena kia Meru kithaikiriwa ni mtote kurita ngugi alaba ugite bakarungamia mushala jwawe kethira guti ngugi akurita. For us now cabinet tukuga enough is enough.
tutitekeria kaere kwa misuse na antu bamero batumiro bothoku. If you are paid for these services, you must work. Yes. And that's why we said the other day that we will stop salaries. Tukarungamia mishahara ya any employee, including himself. You cannot enjoy the services of the government. You have a free vehicle, free fuel, 12 employees, mpaka wakukupikia, wakukutandikia kitanda, wakifagia, analipwa na county government of Meru. Wewe mwenyewe unaendesha gari ya serikali, wewe mwenyewe uko na security ambayo inalipwa na county government of Meru, wewe mwenyewe uko na ofisi yako ambayo imesimamiwa, mafuta, stima, kila kitu inalipwa na county government of Meru, alafu hauendi kazi ati unaogopa maisha yako na una name persons just kuharibia majina ati sasa unaogopa. Kama ni kuogopa, ogopa hata wakati unaenda mazishi kupiga makelele huko na kuharibu serikali. Kama ni kuogopa, ogopa wakati unaenda kwa mikutano ya Keberi movement kuharibu serikali. Unaogopa peke yake wakati unakuja kufanyia mtoto wa Meru kazi. Kwa hivyo tunasema kama serikali and also as a team atutabembeleza tena. Kingigia kuongera Kirika Wira Mwangaza. Tuliromba obara bamukaragia ageta njewe wire obisi jeje tunande official residence. Timu ile mukaragia akomba kwana na kumama ara bwega ni mukaria jengogene. Timu ile etumaga ageta kanise ne kuntu mwanya ati kuragwa ni mukaria jengogene. Timu ile emukaragia akomba gwita mishemanio ne jamathiko free ni mukaria jengogene. Kuna ndee hatutaki kubebwa ufara na tumesema tutaongea itutoke. Bunge bagwika werone Kawira duga kinyemses bauna batumere ntumeri ya kubeta muchemanyo nejo akiuge MCS babedra bake mochokere antumeri una marumi araugete ta wandi nechiao akeda gira kidhomera kariba wandi umachokyo jao. Wengine wamenitusi sana kwa hiyo message. Niwatumia kwa WhatsApp, wamenitusi sana. Lakini nimewasamehe. But nikifika ground, I have now to make sure that mwananchi amesoma hiyo message na ameelewa nilipokuita mkutano wa maendeleo ulisema nini. Hiyo tutaelewana hapo. Lonto tiomba kuerwa weje mushemanio nejo kwariria antu baku maendeleo jao wabiria kuruma governor ukimweta asio maragara. Wabiria kuruma governor ukimwera ilikwenda ilirudi. Hapana, hiyo tutaelewana na kinyakethera weje kanorege kweja ofisi tukoromba weja maendeleo itasonga kwa wadi zetu zote kabati kaende. Kairika Wira Mwangaza aluga MCS baumerongwena na banana Speaker wa mbunge ya Meru na munini wawe akethira kebeta kaire muchemano nyuma ya ntuko ithatu akiuga wate nogane kubeta. Nitaandika barua ingine after 3 days ya kuwa invite tena na nitatumia kila mmoja lakini sitatumia hawa kwa sababu hawa tumemalizana na tumeongea jinsi ya kupeleka maendeleo kwao, but the remaining 48 MCS nitawaita tena na nitamuita tena after 3 days, nitawaita tena hapa tukutane. I will not tire. Na kiriba mwebe MCS balaba igekaga Kawira Mwangaza ankwenda kubera ibeje nuntu mwananchi kana muntu ro muringirite kura ate kwenda kumenya siasa ici twina cio mbathu ici cia siasa no kethira ari ku 2027 no kethira ari na igita riu ringi mwananchi kiria kwenda right now no tuna aringire kura ni aritirwe ngugi one matunda ja kura ira aringire. MCS bamenye ngugi yao. MCS batiki kwandikwa governor na atari MCA na kwandikwa senator atari MCA na kwandikwa women rep. Namenye undi MCO municipality na issues irian kandres issues cha municipality. Tengo eti kwariria ta kaininte taira mihuru mono au ni otukugwira kigerio. MCS bamenye boundaries tiao. Antu bakwa ibambirite kwina ndoa kana kutina ndoa bila bakwenda ni kuritirwa ngui. Na ndamwa kambi yembiyite kwakilisha interest chio na kiaila kia mantu yobra ya kubwethwa na kiora kia the current government kiuria de okwenabo Muthiene Kawira na ugete wekiria kwenda ningwatanirwa ja kaunti ya Meru araugete wate kwenda gwitonya kaire kirindwa irite batere kana itiagirite. We are not ready for unnecessary wars. Tutirede kindu ashite gutethia Meru.
This year tuliuga baatu we are ready for peace. Kenda peace yomba kwa transmitted mashinani mtomero amba gukira. Kumage karo kianga bana mero geshigo mbunge kya North nke report ratito shawero. Rea kwa rieto ni motuge kare. Otone kanyaga kunoka hinchokerete na nteto ingi. Mabati, nyumbani safi na bora. Raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati. Gemi ofisi ya kwetu kia kenande ya gutigia na gukombitha kuritangugea kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia gani kuambiriria ngiri 3,500 na metha cia ofisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya ofisi iria bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia ofisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathomba gutigira ngugini kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribithia muinde riongera Victory Furniture no thongomio ofisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Kwirika mwaka juu mweru tuitana mantu jamero na kinyama thugano jamero Weru FM na Weru TV nyombe nteto eretongeretia Upper Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu kwambiria January ji kathiria ngugia kukana ntumiri yaku na twigi ntuku gikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubugo waku kienda gukiria biashara yaku kugwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwata ndia tukiri na tukuri biashara mwaka juju. Nyuma ya mbondi ya wandikani Meru utumiria twanya tongwikira rimo baisindi madaktari na antubangi deni ya kaunti ya Meru na kwira anende akaribethire bakiromba ngwine ndi mwandiki munene wa kaunti ukiambethiro no mwirite na kuwa mbondi wetabauria nkuaga ya obisi ya ngavana kana kinya kubera kwina twanya tongwite utumiru na arende ndebethirite bakiriana na ntumiri u mbondi wire na manya ya mwanya na kinya wirunga meri rari utumiria twanya tumwambirio kiumiki nende muchungwe etio matai na tekamenu wengo batikwithira akiathikirwa. Gavana Kawira Mwangaza wengiro ni mbunge ya Senate no chukune koti na aria ni tene ture ya mbondi ya wandikani Meru ura utumiire twanya tongwe kaunti neu. Tumeona kwa magazeti ya kwamba county government of Meru inaajiri watu, sisi hatujajua. Kulingana na sheria, the user department that is now from our side is supposed to kupatiana majina ya ama ya post ambazo tunahitaji kama upande wa department. But as we speak, sisi kama county government hatujapeana majina ama request
kwa County Public Service Board ya kuajiri watu. Kwa hivyo ile mnaona kwa mitandao ile inasunguka ya kwamba kuna watu zaidi ya 500 wanaajiriwa, hiyo haijatoka kwetu. Mwandiki wa kaunti ukiambia thero awita utembeza cha kuandikana na mbundi weta abaurie rutha. Ofisa wa finance, hii mambo tunaongea atuambie kama kuna budget ama hakuna budget. Na kwa hivyo kutoka hapo tukishapitisha ndio sasa huwa tunaandikia County Public Service Board tukiwaambia tuko na nafasi kwa hii idara ingine iko na nafasi 5, tunataka hivi, job group tunataka hivi, sasa wanatangaza. Sasa mambo haya yote hayakutendeka wakati walitangaza katika magazeti jana, social media, kwa simu zetu, WhatsApp, Facebook, kila mahali hizo adverts zimejaa, na tunasema ya kwamba we were not consulted. Pakiarikiri muchemano nyorukire kwa gavana powete mechara ya county iri uru muno na kuba temenya kwandikana ringi. County Public Service Board is a small independent body that works under the public service. Na katika public service tuko na waziri ambaye amesimamia public service, tuko na chief officer ambaye amesimamia public service. They have not been consulted, hawana hiyo budget ya kuajiri, so inakuwa ni confusion. Na hii ni mistake ilirudiwa tena last year wakati tulikuwa tunaajiri watu fulani, sitasema ni wagani. Hawa watu tunataka kuandikiwa na County Public Service Board na wenji mbili iko juu, wanataka tutoe pesa wapi? Athero Nkuluki awete nĩ thirikari ya county menyana na kubatire kwandikanwa indi ti mbunge ya county ya Meru na itemenya kubangira urantu bakandikwa county neu. The entire executive is here. The entire executive is the one that is charged in drawing budgets. And when we take to the county assembly, the law says that they work on it to do a little bit of some adjustments. What this county assembly did was to undo the entire budget and mess with almost everything, and even put things that the executive had not budgeted for. For example, I want to tell you, it is the executive which knows where we have problems with employment. How did the county assembly know and we don't know, so that they put a budget for us? Nyuma ya boweto mucemani uyo kunywa chai rwari ni gavana Kawira na kurea weta na DMC bambunge ya Meru ni baithukirite gavana Kawira Mwangaza rikuo tingu iko ya thirikari ya county na mbundi ya wandikani itumiretie MCA bani bamenereti Kawira na kumwira tumura na ngwe yon gavana na ndebethirite bakimeneri MCA 40 barabetire kwa gavana bakiwa nigintuke kuruma bawetite wichwira. Boniface Mongera aina ripoti ne rware MCA betire 20 na Meru ibone yara ya kwara kuo dendo bauria imaendeleo yaeko bonere rukire yake arua tiba kubanga na kundiscuss bura anto mana tano bateandikwa na tubekirite mbecha kenda mwaka yuthira ichoka treasury na bibi mobe bioria bire mbisi babunge county ya Meru 48 bakwethro bakiuria gavana Mwangaza iguremere kurega mantuja wandekani araba kunyaka ethro agitia ka kenama no mwanka ntu bamiro bedro bakiandikwa no tumbesha tishiawe atina power cancel advertisement ya public service non to public service ni independent so batu bara tukwanda kura public service board to county assembly Meru new tu bera support yetu ibaite na mbere baite bandike arimo bandike mandaitari bandike antu bara bonde non tumbeche irio ira twekirite bandike babae appointment letters barike kubathania appointment letters to twachamani na executive ere oba posti to chamani ne otumenye nate bakwenda na bakenderea kurega na nteto cia Mwangaza cia bururu ibaugite gakwithirwa akimenya ugikinyira rukiriro tariki 15 na kumetithire gavana county ya Meru na atithire na ngugi na ikyo akwenda gutiga ntu baba ngine ne county ya Meru batina cio ne nkori gwatire uri uruga bateande kworiku. Let me tell you, kinya kugotire amutumanto ithinkia, I want to promise you amutumanto ithinkia no gathia ukore oro mbere no nto Morungu ari mbere Kawira ogwe kinye maromba mara Meru barombete iba kuona ogwe tariki 14 tutikurukia nagwe mieri iri kuma today na twiguthikiria mantu Meru yaguretete no frustrate Merians muno anabetu bara bethirite bakithoma nonto akilieke ete thwana cia bunge apart from mandbuti matres ate thwana cia kwana babati kwandikwa kana kuthoma
endo kia kolwa tanya ma gaiti gengo thai onto sumete wondin witrima bomba ya no nyangarite kona golugwira neka to kwenda warning no ntwa ntwa nya kwande ko baera mathokone kawira na kansire oni wondie kwa kuma next week nkaya na stand warning kote itwa mbecha wanka ndo bone ngwe no rumwe bakenderea korone gwikithera kwao ibugite ujo financial year ka yetete uthira ka ire mbecha iji tote kumeana ara igeta kethera itandika antu baba ira turatengete gyo bare ya that financial year kethwa nakuo bunendete kana Kamiru no nanie na mathithio andike anabai kwenda bombo treat Mumiru andike ari mubai sindi ne kenda bombo shugulikira kana kaka Mumiru twena basic education nguira tuwete 2023-2024 nona ni list yasio obu tumenye muriti ngwe teatura na konda turita ngwe ra aritere wengwa nona ni ra aritere atu challenge nasio ntomo tumurinyo kire msizi 21 barabetire kunyocha gavana rokirwa ntukwenarwa babange ibaberite kombo togwetwa ntuo Felix ntuo aroire rorera arume gentleman batera ire lipstick cia ladies ote mtu ara ya lipstick cia ladies ketha kuona ladies bathongi muno bakete lipstick na gurire mokro we lipstick ntuo ogwe na arua wetera kunyo chai no kukumwa gwa ninge mwega ukwana igomba gwitangwe baba lipstick bati gwitangoge weta gwa mwitingoge weta wa gwata na kawira weta bauga ana beto bakaandikwa ine meeting botere kuga bakaandikwa ogwe ndi otegera karatasi kana na bakuba kweja kwandikwa ba ECD teachers omwe anto 16 na wetera wa kanso wauga bakaandikwa rorera anto 16 bakaandikwa mutumonto ethinkia ekiawi katiba na akenderea kuriwa na tegwo muriaga gitumi ni gutwika ukathuri na njira akimwe ya gutuma araga kuriwa no ngageta akathithirwe impeachment toro thithirwe gutwira no gutwita man develop as you former governor okay akwethwa munya no atwete atwira twakare ndi tukabange manto man development kana kera itokinyagwa no utwire you are nobody nke reporter Ntoshero TV kumaje kingine ne kire kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera Yekena ona nkuru ne bikuye di skuru ya ndaka ya Chogole Boys nyuma ya skuru irarare ikura kire map kwenda kanende kumira renge werone kire KCSE ya mwaka muthiru rito bathatu ni bawa etengrendi ya plane na rito 17 bawa tai minus untubara boneke tenende kuwidia rito arimo na kinyasi ya riba skuru bonene Martin Mwambi ena mpumi keno muthenya we munthiki ujurite guntu na guntu ndeni ya nthiguru ya Kenya kumania na mpumi cia kigerio gia KCSE kia mwaka wa 2024 gicigo mbunge kia Mara na kaunti ya Tharaka nithietatigwa nyuma. The top A plane are 5 students. Cukuru ya Nthaka kiri tauni ya Chogoria muthenya we munthi wanabo baugite batingira gikeno kiao bau magarukite mwanka murangoni munene wa cukuru enu kenda kuoneria kariba tauni ya Chogoria na Kenya gikeno giki. Nimepata alama ya A ya 83 points. Namshukuru Mungu kwa alama hizo za juu. Tulifanya kazi kwa pamoja, wanafunzi walishirikiana na pia walimu. Chogoria wa inoti cukuru ya Nthaka kikuri na gikeno indi nkinya cukuru ya Chogoria wa neo unit rekondi pointi ni nyanya gaturumo kenda iragwata 5 indute 45 aritwa nkuruki ya 85 kuma kirigana bathungirite university. This class had promised us a 9 and you can see it's a 0.1 to 9. This is excellent. Out of 353, we have a clean A of 5 students. A minus are 45, B plus are 81, B plain are 83, and B minus 89, C plus 35, and 10 girls got C plain and 4 C minus and 1 D plus. Out of these results, we have 95.75,
100% transition to the university. Kirige kenoni kechukuru ya Nthaka ya Chogoria wanio unite rekondi yao ya kuma mwaka wa 2015 na kugwata aithatu na 17 indute aritwa kithumba bakirigagirwa kuthungira university imwe kwa imwe. A plane 3 boys, A minus wanafunzi 17, B plus wanafunzi 38, B plane wanafunzi 85, B minus wanafunzi 126, C plus wanafunzi 65. Hadi hapo wale ambao wamefaulu kwenda chuo kikuu ni wanafunzi 334, hiyo ikiwa ni takribani asilimia 87%. Cukuru yari yankwene kaunti ya Meru wanietindetie rwimbo na gikeno kinene mbarino. Cukuru ino ekenetwe na achirire gwatite gwitithia gikeno kia arimu na nkinya kia aritwa cukuru-ini ino. And we are here to thank God for the good results. It has been a while, but we are able to get 2 A's. And we want to thank God for this. We can't take it for granted. My fellow students, they have been there for us as Form 4s. We really thank them all for their sacrifices. I'd love to pursue medicine. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Martin Mogambi. Skuru ya Rea Mater Girls na ya Nthaka Eco Boys cionthe kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni cionekete kuthara bonene kiri mpumi rirekere turwari cia KCSE. Skuru ciili ni ciumirite okenera mpumi na aria arimu aciari na kinya aritwo bonanitie kinokio ni mpumi. Injea Paul Wakabithi ana ribotie. Inyuma ya mpumi cha kiriwa KCSE kia mwaka mukuru kikurekerwa muthenya gwe mthi waziri wa kithomo Professor Ogamba. Apewe sifa. Agakire mpumi raba kwete mbere tutirathirwo ni cia anega na rimwe kiri ana 240 na barabara ruthite kigiro giki kigwa behena mpumi cia gukenera na cia gwikumeria. Arahatukiranire na mwarimu munene wa cukuru no Bwana Dennis na Oranwe atombete kuithankena ciake. Tumefanya vizuri, wanafunzi wale wameweza kupata A- ni wanafunzi 4, B+ 30, B6 and only 2 students you see, and still tunaendelea kudownload. Ni vile mnajua kwa the country there is a problem of delay. Tuko na matumaini ya kwamba tutafanya hata vizuri zaidi tukiendelea kupata result. Tuko na furaha kwa ile kazi walimu wamefanya, tuko na furaha kwa ile wanafunzi wamefanya, tuko na tumeshirikiana sisi wote ku make sure that result ni mzuri, na tuna matumaini ya kwamba hata mwaka huu wanafunzi watafanya vizuri zaidi. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ametupea hizo result mzuri, na tutaendelea kufanya vizuri zaidi ili shule yetu ya Materi Girls iendelee kuinuka na kuinuka na kuinuka. Itwa baraba tigarite cukuru ino na bo bagikira anene aritwa barabara ruthite kigiro giki kia mwaka mukuruku. Navyoona kila mtu ana furaha kwa majibu ambayo yametokea. Kila mtu yani hata nashindwa jinsi ya kueleza kwa furaha ambayo tuko nayo, na tunatumai pia mitihani ambayo utakuja tunapokuwa bado kidato cha 4 tunapofanya mtihani wa mwisho tunaahidi walimu wetu kwa tutapita na bado tutakuwa nambari ya kwanza, hatutaweza kuangusha. Na all that we can say is that we are so happy, and the current Form 4s are assuring you that they are going to score much better grades. Thank you. Proud that this school has performed the way it has. It is by the grace of God. I assure you that we shall follow in the same footsteps, if not better. We have seen these candidates struggle day in, day out to make the grades that they have, and we promise our teachers to give our best always. Okiri Kimathi no umwe wa aritwa barabara ruthite bwaga kuma cukuru ino ya Materi Girls. I have a B+,
I want to be a pediatrician. Na my dream campus ni Egerton, and Mathiri is the place to be. Walimu wako there for the students. Teachers wanafunzi wanajicommit sana na facilities ziko poa. Cukuru cingi nterino chetharaka na iriru thite bohega na mwana mugunana secondary anti girls arabe na A-3 yani secondary na B+ nkutho amwana mukothi mandi secondary na Kinyatharaka boys o boys ni okegwe kinya muthinti ntere chechuka Yemwe A-17 B+ 46, B plain 63, B minus 74, C plus 32, C plain 8, C minus 4, and the lowest grade idatora eneone in B plus na ila imwe. Transition to university dinwachana inushio on the 246. Alimu ni male meru tururire kumatene. Wa mwana ni mara mwatendaga. To the very last day before we set foot to the exams, walikuwa wamejitolea na chiana na cho chetekera kwigwa boyi kwero ndere kuthingatira mpumi ino wabora ikuthina mbere na kurekerwa kiri cukuru mwanya nterino Chitharaka nkiripotera Uru TV kuma ntere Chitharaka Mbito wa Paul ogwa kabithe kuthiatira nkucanio chindu ucuite thoko ya miraa na no ututira murimi wa miraa ati Senator Meru Kathuri Murungi na mukaririete wa kuonia mauri ya miraa Daktari James Mithika mu biashara Moses Lechoro na muthete na kwira bele babonde ni arongo no tiwo kumenya mantu ya thoko ya Djibouti inde kaba kwenda kuthara na ruya rutirwo Lechoro wetendani kilini we muntu wetire mwanka Djibouti 2021 kinyambere atweka mubunge na Kathuri ya wethire bowe ka kwenda kuthara na nguya tiche mwambiririo kana muthia wayo. Dennis Mugendi aina antatoi. Moses Lechoro ali mukaririgiti wa muungano wa arimi na biashara ba Miraa Taju Miraa Union na aririti mantu yegi Senator Meru Kathuri Murungi na kinyamu karirigiti wa kamiti ya maguri ya Miraa Daktari James Mithika Ntongai kwaririe thoko ya nthiguru ya Djibouti na Somalia twachoro akaga bonde ni arongo utiuma bari nabu kwa ndone bakiaria Kathuri Murungi James Mithika bakiwa hata ibonde thoko ya Djibouti na iba miariritie kan kwenda kwira arimba Miraa na biashara ba Miraa na Meru ote murongo ke number 1 ya Kathuri Murungi ote murongo ke number 1 ya James Mithika ni ontuba number 1 ote Meru atichi batu tware Djibouti 2021 mwezi okenda na turarire mantu thoko Djibouti na kwa tukathirika Djibouti ke ya Kenya na biashara Djibouti be Kenya kaza kwa mauri na ibo onto ikolombe kile monka ba Kenya kenda ba kona mauri kaya kiondi aria Kathuri Murungi kwa nete kwa siria mwinga James Mithika wa thoko itugururwa ntukura bari Kenya na barane twabanga sample cia Miraa twabane kira matunda kenda yeta kuyuka sample na Djibouti bona imba turira betere thirikari yetu Kenya ni watire sample onde yare Miraa airport ba miteka bateka matunda thirikari yetu Kathuri Murungi ataria James Mithika atara Meru Miraa ne watirwe kuanko da kwira bau bakarongo cia Meru mantu athoko Djibouti iri o lakini thirikari yetu tathiatira turathoko Miraa Djibouti re bausainanira mkataba ati twendanie Miraa na baturire Lechoro ariwa mubunge wa Igembe Central Ndanikiri aki niwe ethirito ari mustari jwa mbere gutungatira Miraa na Kathuri Murungi ria kurongo agwero no twete thoko Djibouti ambere wa kumaito hari Djibouti totiane nabo Kathuri Murungi are MP o South Imenti kakwa Miraa Imenti wa kurongo chiantu na ari thoko na wa gaitwa thoko Miraa Oi murongo na karongo cia nturingi Kathuri Murungi ngwe keni ndo itobe ndo akubanga na mantu a Miraa athuye Miraa cia sene James na murume ngwe ku pressing committee tafadhali mutanosia ngo support siasa miaka mingi ukiakia ukioya oya waromba mwa ngo support yokawa no mbete kitika senda inda kwete kuro kawa doani on twanta ba kuria nimbi ikorongo cia ntu tafadhali uho batuko tokebanga mauria Miraa ukibanga thoko ya Somali ri gitondo kuna na Somali ngiri 3 na murimi wa Miraa ri akaurwa chiringi maana ile kana chiringi ana ni tondu tokubanga thoko ya Somali tumiona tono buru kubanga price yo Miraa utona ndi wita mbere tumiobo mbangi point ye ni bwana James Mithika ukarongo cia Antoni iba anga ba Taitumu anga ba John Paul
muntu bati kwaria mantu thoko Djibouti ni James ni muntu wetwa ndani kele twari no Djibouti turaria mantu thoko Djibouti twazupoka na ndani kele mbere ya MP kwa kwenda okura ndani kele ni bati gutura aganta thoko Djibouti akinyana kana batu akamba mira na bwe kubanga musemano bona kathuri mu musemano yo kwaria mantu ya mira utatu te batu arimba mira nyamu nyomwe yokona list ya arimba mira tuna aremi obangri 34 bamira ko andre riotia mukia oni ndi chama no union watia Sakijo Onyamita watia muntu wetwa watia nyamba na mira sako wabati timu ndo itia ko utame ko bwete no to number 1 watia nya James Metheka no president committee ko batu baito kona batu ndo wenyo te manto amiro ko banga ni ndo ko banga yakona no kwenda korona William Ruto siasa ni siake cheto 27 na bukirisi ni Kathuri Murungi Kathuri Murungi atukwenda korba tafadhali ituje ngwe ku ni ndo kumwe kwa senator otentu gwe mokara ande senator obangira amiro boboya ngwe ku mmero ake akwari ontubo ya Kathuri ure antu bange batanjwere kiongo batura kurumana waba ure amandasi batura kurumana katukwenda okura tukwira nyore abakaruta barumana kana bakaruta bange batanjwere kiongo utore ndo bare barumana lakini tukwira uma itoko meote mutongaire ngwe kupira kubanga isiasa cha kura Kawira Mwangaza na katukwenda okura oni kuromba Kawira Mwangaza tafadhali ngaba nako mpendwa wakinya muchemano yo no ndo muchemano yo andwa Kathuri Murungi kithana bangite kuringana Meru burakithithia kagita mbere wo number 1 akona wenga bano Meru bwakarathi no methere mo bukaringanira twabona ke mitandao bugwatanira bukethania acoka ita yumbe twa Meru county baka nabo ndi tona bwakwatana nabo acoka ita ngabana na yumbe Meru county aboringanira tukona bo ibutaniretie acoka ita ma MCS aka nabo akana bondi tukona MCS MPs ngabana na senator bakwade mwambo yomwe bacoka batu batwita twaya leaders ba Meru county obanga nini na twakarende twakibonga tano batanire isasawa na tabaunga mukono na Kathuri Murungi wita musamani yangu ataniro ni owe kora Kawira Mwangaza kimya keviru tokana na medho ni ata Kathuri Murungi wita musamani yangu ataniro yo owe kora tongere bangi bondo ba Meru county wote ngutokwana tokotana wenyo ngwe ku ni ando aki na warning karita support ngabana ondiruwa ngabana Kawira Mwangaza aita mutabano yo Yega thiri riaba mwita ba musoba kana thibethe nemwe tukona na mitandao ne ruende batwete tukathi twari mantu ngwataniro batu supporters bangaba no Meru county itokona bia bia nindwa yakura Kawira Mwangaza nontu bia babangite kwenga ngabana ibiare mere nikyo ntoko ne tonto meka yonde kwa kesi ari kotine ne tonto yonde ba impeach Kawira bataiga muchama nyo kwatanira bito kona biria ni kaba kwenda kutishia kindiki bamoni ati na afwazi Meru nikankwenda kwira Professor Kithure Kindiki batu tamwandainsi batu twenye thirikari yeku bona William Ruto na kithano kwenda kumenya kama sema Meru we yekuo wone wananchi bako support ndene uru kenda we take no support ko baba utisia ntora na bakiwa iba kama sema nio iba yo wekendu mwananchi adamo nabo Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru Muthei wa nteto cia uruthe mugucokira nkatho na tubuko watandite na unite watanire kiri mubango yo aro siasa mudazo mathithio au kari